Ti Masakbayan. Destiny. Umadanin ti panagturposyo dito'y training center. Aurelia, lab. Mabati akton dito yung agmaymesa. Talaga akasta, Alfred, love. Ngam di ka matanagan. Saan akto nga agbaliw kan ka, nga uray agin na dayuta. Gaputa uray na biit pay laang ti panagayan ayat ta. Talaga nga impatag kan inayat kan itinapudno. Agyaman akno kasta, Aurelia. Kat ikarikmat kan ka. Di kan to pulos lipatan. Nga uray agin na dayuta. Gaputa ay ayaten ka unay. Agtalinaid kanto dito'y pusok. Gaputa na patig ka unay kanyak. Kasta akmat, Alfred. Kat sapay la ko ma, taagbanag to itinasaya at daytoy nga ayan ayat ta. No kasta, mapan kanton agtrabaho ije bagyo, apaman na malpas ti graduation tayo inton bigat, manang Aurelia. Wan, Marcy, ading ko. Kat agsingsingpot kayo kuma dito'y training center. Agan-anos kayo, tapno makaturpos kayon tumat, akas kada kami. Uwan manang, sigurado lakit di akailiw na kanto ni Manong Alfred. Amangan kit din o agsangit tupay no saan na ka na makita. Saan nga agsangit, dayjay? Nagkariak, asaan kunto aliplipatan nga uray agdaak ton iti adayo. Isunto laang ti ayatan kan ipatag ko. Alangarod manang, good luck laangan iti ipapan mo ijay. Kitsapay lang ko ma, tagkita tayong tumat lang ija bagyo. Ijay tumat lang ti kayat ko pagtrabahuan, apaman ang makalpasak iti training tayo. Intun bigatan ti graduation da Aurelia, Alfred. Iba ti datayon dito'y training center. Pudno day tatindo. Mabati tayo pa'y dito eh. Tapno ilipas tayo mat ti panag-aadal tayo, kas kadakwada. Adayumat ngamin, nga imunada ngamda tayo, isong agturupos dan. Sigurado, kailiw munto ni Aurelia. Nang runa, kat ijay bagyo pa'y ti pinili na apapanan. Ijay ang agtrabaho ti kayat ko asawan. Husto kay ti day tatindo. Ngam tinapatag, nagkinari kami adwa. Saan kami tupulos nga aglinipat, nga urayan niya ti mapaspasamak. Dahita ti kapatgan kanyak, tindo. Hello, siyak ni Marcy. Syakmat ni Emma, kabsat. No kasta, sikat ka barbaro at Trini dito eh. Wen, katsapay la ko ma, taagbalintaan na singad iti tunggal maysa. Kayat ko nga nga adot agbalin agagayam ko dito eh. Mapasamak to dayta, Emma. Basta nasaya at lakit diti ugalim. Ado ti makasiningad mo dito eh. Agyaman nga rod no kasta, Marcy. Kabayatan ti panagtalinaid mo dito eh. Ado dagiti padata, nga adda pa kapilawan na amaam-amom dito eh. Kayat ko launay dayta. Kayat ko ti makisiningad kada kayo amin. Awan parikot iti dayta. Sige, umay ka. Mapantay ti dayja abanda. Yam-am mo ka kadagiti gagayam ko. Sigurado. Kayat da kamatlang agbalin a paghayam, Emma. Sige nga rod, kayat ko dayta. Mapanta nga rodan. Talaga amapan ka nagtrabaho ije bagyo inton bigat, lab? Ibatin ako na talaga dito eh. Agan-anos ta kumalav. Di ka madanagan. Di kanto pulos isukat iti sabali. Ikarik daytakan ka. Si kanto laang ti ayatak iti agnanayon. Amok matkit di day talab. Isong agtalakakan ka. Si kalaeng ti kapatgan dito'y pusok. Namnamaak dayta, Alfred. Katkasta akmatkan ka. Jak to pulos agayat iti sabali nga uray agin na dayuta. Madlawan naliday ka ita, Alfred. Sa bagay, amuklatan noon niya ti makagapo. Kailiw kong aminan ni Aurelia tindo. Kasla nabayagan ti kawan na dito'y training center.
Idinto ta manupay lang nga aldaw. Sipod na pan nagtrabaho iti bagyo. Maawatak tirik nam, Alfred. Ang amanyangay nga rod. Naudi tayumat ngamin ngay may ditoy. Suada tayumat at nagbati. Agpada kayo ita iti marikrik na kani Aurelia. Sigurado akailiw na kamatay jay. Husto ka, Tindo. Iso asay-saya atin tayo ti agadal. Tapno makalpas tayo maten. Adda ka matgayam dito yung music room, Alfred. Ita ka di mat ti oras mo dito eh. Wen Emma, kitjak ni namnamang agpada tagam iti oras dito eh. Oray siyak nga rod. Angam nasaya at matano adda kadwak ita. Tapno adda kais istoryak. Kabayatan ti panagsursurok nga ag-gitara. Naragragsak matlaeng. Kastamat ti kahet ko, Emma. Nasaya at mat, gaputa si katikadwak ita. Sa anak matlangan na maboring. Alang nga din, ituloy tan ti ag-practice. Amangan no makita ni Sir Peter nga istoryata. Kat sirmonan na tanto manen. Wen narigat ti maungtan. Alfred, Jack ni namnama nga agayat kagayam kanyak. Sigurado ka kadi iti kasta ariknam? Wen Emma, ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Jack ilibag. Adda matriknakan ka. Ay ayatan ka mat, Alfred. Ano kasta? Aklo na munti panagayat ko? Wen, ang pampanunutak lang amin ni Aurelia. Anya lang ang ti makunana. Numamuan na ti relasyon ta. Pudno nga agayan ayat kami kini Aurelia. Sakbayan na pan nagtrabaho. Nga medyo nabayagan nga awan komunikasyon mi. Iso analabit. At damatan sa bali akayan ayat na ita. Agayan ayat kayo matgayaman ka na Emma, Alfred. Apay, nalipatam ka din ni Aurelia? Nabayagan nga awan damag kukenkuana pare. Kat di nakmat siguro mapabasol no nagayatak man kini Emma. Maawatak mat kid ditirik nam, Alfred. Alang arod sapay la ko ma, tawan to ti agbaliw kada kayo adwa. Saan mat siguro mapasamak na itatindo? Napudno aki ni Emma. Kat awan gapuna, ngagbaliw kanyak. Kumusta ti relasyon niyo ka ni Alfred? Nasaya at matlat ha. Naragsak kami. No pa'y limad kadagiti dadto maakakadwa tayo ti relasyon mi. Ti pampanunutak. Kat amangan no anyamo ti aramidan ni Aurelia. No maamuan na nga agayan ayat kami ka ni Alfred. Saan mat siguro, Emma? Ken Maysa? Nabayagan nga awan komunikasyon dadwa. Awan rumbang apakadanaga, may papaniti day taabanag. Sa bagay matkit di Nagmayata talaga ti agtugaw dito igid ti baybay. Saan ka di? Alfred? Marcy? Katuan mat, makapabang arte angin dito eh. Dito'y tayo pa'y. Saan na bale? Nalpas matan ti panagdalos tayo iti aglawlaw. Wen O sige. Agis istorya kayo pa'y dito'y kan ni Emma. Tendo, umay kan. Mapantay ti day dya banda. O sige. Dito'y tan ngagtugtugaw, Marcy. Nalinong dito'y abanda. Wen bayan tapay dagiti dua makapagsarita. Kababain mat numangmangagtakit din ti pagsarsaritaan da. Un nga rod. Ala, dito'y tapay laeng. Dataman mo ti agkuy-kuyong. Kasla datamot tan ati agayan ayat. Anya? Pagan ano ka mat nga. Ha? Nagsaur ka talaga, Marcy. Ne, apay ka di Emma. Anya tinaramid ko. Apay ako na masaurak. Kasano?
Pinanawan da kami matan itay adwa ka ni Alfred, ija igid ti baybay. Kunak nga agiin ni istorya tayo kumapay. Pasensya ka lakuman, Emma. Pinanawan da kayo itay ka ni Tendo. Gaputa kayat mi ama kapagsarita kayo adwa. Kababain mataan, umang manghagmikat din ti pagsarsaritaan niyo. Anya kumangay. Awan parikot nga uray manggagyo ti pagsaritaan mi. Gapot agpapagayam tayo mat. Sorry, Emma. Jak ingagaraan na sa Riknam. Gapo iti panang panaw mi kada kayo itay. Awan rombang apagdanagam. Saan kamot kit di akagora. Ala, maturog takit din. Masapat amanin nga agring inton bigat. Laglagi pam, Lunes inton bigat. Agyamanak nga rod no kasta, Emma. Sige nga rod, maturog tan. Good night, gayam. Good night to gayam. Adda ka mat gaya man dito'y kantin, Alfred. Wentendo, mabisinak nga minen. Isungay muna ako ngay may ditoy. Sige nga rod, agmerienda ta pa'y. Ituloy tayo pa'y kano ti agpractice nga agkanta. Ang amsika, talaga nalaing kan nga agkanta. Saan, met? Ngimrumbang lang practice tayo anay bag. Tapno maragsakan mat dagiti instructor tayo. Saan ka di? Uwan mat kid di Alang rod, agmeriendatan. Tapno makasublitan, iti sumaruno apasat ti training tayo. Manon abulan ko dito'y bagyong agtrab-trabaho kas masahista. Ngamawan pa'y urnong ko. Kasano, agab-abang akmat ngamin. Ay, kaya't ko kumati mapanagpasyar di training center ang naggapwak. Ngam awan pa'y matkwarta nga usarak. Sapay kailiw ko ni Alfred. Kumusta mat nga taitan? Hello, Aurelia. Hamok kasi katagtugtugaw di tiruar. Hapay, hanya ka di pakariribukam. Awan. Di nakpakadanagan. Alakit din, sumrak kan di taunag. Ang mga no adda umay agpamasahe. Diyak kayat, sumrikak lang di tano kadwa ka. Diyak kayat ngagmay saka dito. Anya? Ala, intang rodan di taunag. Sikat talaga, Marlon. Tila aramidam. Wanan. Kat gaputa ti magdarkan. Tumakdarak matan. Sige, mapantan di taunag. Ipakitak man ka ni Manang Lin, no agbagay tamat lang. Anya? Ay na, kumporme man nga ibagbagang Marlon. Umay kakit din, sumratan di taunag. Alam Marlon, sumratan di taunag. Ang mga no adda umay agpamasahe. Diyak kaya Aurelia. Sumrikak lang no kadwa ka. Diyak kayat ngagmay saka dito. Anya? Alang nga rod, intan di taunag. Sikat talaga, tila aramidam. Welen, kat gaputa ti makdarkan. Tumakdarak matan. Sige, mapantan di taunag. Ipakitak man ka ni Manang Lin no agbagay tamat lang. Anya? Kumporme man nga ibagbagang Marlon. Umay kakit din, sumratan. Apaya si kalang ti adda dito'y conference room. Emma, ayan nga dagiti kakadwa tayo nga agpractice. Ay na, saan da pa'y lang ang nakasagana? Angam sigurado. Umay dan tumat lang inton madamdama. Ay, masapol nga nga agpractice tayo. Tapno saan ang nakababain inton agperform tayo. Sana bale? Urayan tayo lataidan. O sige nga rod panawan kayo pa'y dito'y. Mapan ko kitaan dagiti daddo makakadwa tayo. Kantap no makapaginistorya kayo pa'y lang adwa. Anya? Tila ibagbagamngat si ka, tindo. Amangan no adda makangagkan ka. Kat anya pa'y ti may bagada. Oh, ada ka gaya man dito'y kusina, Emma. Nakaluto ka din? Saan pa'y Marcy? Ang mabiitan da ito eh. Wan gayam, nasabat mo ka di da tindo kan Alfred?
Pasensya kan gayam. Ngamjak pa'y nasabsabat ida sipod itay nagritira tayo. Ay, amangan no napandamanan ijay igid ti baybay. Nalabit akasta. O sige, tulungan kan ngagluto. Kalpasan na. Sa pulen ta ida. Tapno makapangan tayo matan. O sige nga Rod, tulungan na kon. Tapno nadardaras amalpas. Talaga nalaing kayo nga agluto. Emma, Marcy. Magustuak dagiti inluto yu amasida. Husto ti ko na ni Tindo. Talaga na imas ti panaglutluto yu adwa. Talaga? Agyaman kami No magustuhan niyo gayam dagiti inluto mi ken ni Emma manong Alfred. Tindo. Inton maminsan, da kayon tumat agluto. Kayat mimat ngamin amaramanan ti luto yo. Wanyag paiso Da kayon tuman mat ti agluto inton bigat. Di kayag danag. Agluto kamin tumat inton maminsan kinitindo. Iparaman mintumat kada kayo, tinaimas a panagluto mi. O sige man nga ron, agluto kayon to. Siguraduan nyo lang magustuhan mi dagiti iluto yo. Emma, sika ka di dayta? Wan Marcy. Apay nagsannaay ka. Kaslada na nagapampanunutam. Ada ka ti parikot mo? Adda kayat ko nga ibagakan ka. Katsapay la ko tadi naksidiran gapo iti daytoy. Mariribo ka na kamin. Sika lang ti amok apang ibagaan iti daytoy. Anya nga min dayta aya. Alan ibagam laang tapno amok mat. Amom, inot ang mapukpukaw ti panagayat ko kan ni Alfred. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam, Emma? Sigurado ak iti riknak. Ngam, maamakak amang ibaga iti amin kan ni Alfred. Sigurado ang masaktan no maamuan na. No talaga kasta ti marikriknam, nasaysayat lang nga nakasaritam ni Alfred. Ipudnom ti pudno ariknam ita. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Diyak nga rod ammo ti aramidag. Diyak mat ngamin kayat apasakitan. Ngamin, nagbalin anapudno kanyak ni Alfred. Anya ka diti ko naman napatag ni ibagam kanya kani. Apay amasapol pa'y adito'y igid ti baybay ti pagsaritaan ta. Alfred, sapay la ko matamaawatan nak. Sapay la ko tadinak to kagura. Ha? Anya nga minday ta? Ibagamon tapno amok. Lading itak. Ngamlipatan na kon. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Anya? Abay mo ta nakastoy ti aramidang kanyak? Adda ka di nagbasulak kan ka? Awan. Amok. Nagbalin ka anapudno iti relasyon ta. Ang aglinipatan. Awanan panagayat ko kan ka. Sapay la ko tasaan nga agsakit tinakam mo kanyak. Una yung tikas na nagbanagan ti ayan-ayat ta, Emma. Nasakit na ito yung inaramid mo. Ngayon niya harad. Masapol nga watak ti kinapod no. Adi na kun ay ayatan. Lading itak tikas to'y apagtungpalan ti relasyon ta, Alfred. Kat ulitak. Pakawanan na kuma. Jack ing gagara tikas to'y amapasamak. Kaduanak, Tendo, intagi na may tiarak. Anya? Saan na mabalin, Alfred? Amo mat ama iparit dito iti agbartag. Saan ka di? Malidayanak lang amin. Gaputan apukaw ko na namimpinsan ni Emma. Nakiwin naswas kanya kajak amo ti makagapo. Imbaga namat kan katirason. Saan na kan ngay ayatan? Una, nagsakit Tindo.
Napudnuak ba't kan ko ana? Ngam apay ang naglakalang tipan nakibreak na kanyak. Patibkaram tirik nam. Awata mo ti kinapudno. Talaga siguro asan na seryoso kan kadadya babae. Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Saan mo nga itulok aday to'y abanag timang dadali ti panag-training mo? Pare Tendo, Ay, unay matan na Emma. Basta winaswas na matlatan ti relasyon nyo. Di naman la pinanunot ang masaktan ka. ininot kan wa napukaw ti panagayat na kanyak. Iso anak iwin naswas langan. Ngam nagsakit da ito'y kanyak, pare. Kasladyak kabalan nga klunen. Maawatak tirik na. Nga masapol nga agbalin ka anatibkar. Di mo ko maipalubos nga idagal na kaday to'y apasamak. Aggraduar tayon. Iso ang masapol nga agbalin ka anaragsak. Husto ka, Tindo. No pa'y nasakit. Ikarigatak timang lipat. Ada ka matgaya man dito'y conference room, Tendo. Wen, masapol nga agpractice tayo. Para iti umadanin ang panagturpos tayo dito'y training center. Ay, wen nga rod. Aglepas tayon. Naglepas matan ti relasyon da Emma kan Manong Alfred. Hun nga rod. Masyanak unay ka ni Alfred. Nakalidliday unay. Talaga nasaktan. Gapo iti napasamak. Wen nga rod. Ngam awan mabalinta. Andi nga yan talatan ni Manong Alfred. Tapno di na unay marik na ti pan nakapasakit na. Husto ka. Kasta ti aramidan ta. Apay ka di, Emma. Kuti ka la ako ti. Saan ka di pa yung makaturog? Kinapudno na. Pampanunutak ni Alfred. Makarik na kiti asikan kwa na. Gapo iti inaramid ko. Amok. Napasaktak iti husto. Matlagayam. Apay nga rod anak iwin naswas ka kan kwa na ngay. Gapo taawanan apulos mariknak apanagayat kan kwa na. Saan anala ka timang lipat, Emma? Nang runa, kat talagamot nga inayat na ka. Sa bagay, natibkar ni Alfred. Iso ang mamati ak analakala ang tipan na kailiw-liwag na itinapasamak iti relasyon mi. Sapay la kumatakas ta. Ngamin, madlaw ang masaksakitan pay laang ni Manong Alfred nga aging gaita. Kapo iti panang waswas mo iti relasyon yo adwa, Emma. Kumay ka, Alfred. Makikantata kadagiti kakadwa tayo. Agpractice tayo. Gaputa duwalangan nga aldaw ti palabsen. Graduation tayon. Kamaudyanan na. Malpas tayo matlangan ti training tayo nga agmasahe. Husto ka, Tindo. Ngamawan ganas ko. Gaputaliday. Kan sakit ti marikrik nakitagon daway. Maawatak ti riknam. Ngamrumbang atulungam tabagim. Umay kakit din. Makipraktistan kadagiti kakadwa tayo. Laglagi pam. Adda pa intermission song mo. Oh my God, gayam! Naglaing nagkanta ni Manong Alfred. Saan ka di? Wen, Marcy, nalaing ngagkanta ni Alfred. Ngam, anya ko ma. Saan ka maiayo gapiti dayta? Unay kan, Emma. Gaputaawan kayon. Kastalatan ti panagsasaom. Ay, basta, awanan apulos ti panagayat ko kan kwa na. Iso adyak to pulos maiayo nga uray nalaing ngagkanta ako na. Ala, gusto nga rudan. Nagadun timbagan. Agtalnakan. Anya ka diti bagampay lang kanyak, Alfred. Apay akayat nakpay lang makasarita. Talaga ka di adin akon kaya, Tema. Talaga ka di nga awanan lugar ko di tapusom. Dayta ka di manan ti ibagam. Di mat nga ibagakon nga awanan apulos tirik nakkan ka. Pasensya ka, Nema.
Talaga ngamin nga ayayatan ka. Kat numabalin. Agsinublian ta ko ma. Saanan ang mapasamak dayta? Gaputa saan kan nga ay ayatan? Kat sapay la ko ma, tasardangan nakmatan. Adda ka matgaya man dito'y conference room, Emma. Mabalin ka dito, agtugaw dito'y abay mo. Naglawa mo to'y hall, Alfred. Ngam apay adito'y pay abay ko tinapilim apagtugawan. Pasensya ka la ko man. Kailiw ka ngamin. Iso akayat ka kuma makasarsarita. Kabayatan asaan pa anang rugiti practice tayo. Alfred, amuklat tanoan niya ti sumaruno nga ibagam. Ang ulitak manen, saan kan akayat? Katsapay la ko ma, tasardangan nakmatan. Unay kan, Emma? Pinagsasawam kit din ni Manong Alfred? Kasano? Ipilit na pala ang tibagi na kanyak. Imbagak lang arudan asaan kon akayat. Ngam, kasaritam lat ta kumamot iti nasaya at Saan kita kasjaya pagsasawam? Pasensya kan, Marcy. Diyak lang amin kaya tinadagulit a tao. Iso asapay la ko ma. Tamaawatan ni Alfred day taabanag. Nagsarita kami matan. Adamatan kan kuana, no di natulungan ti bagina ang makailiw-liwag. Anya? Unay kan, Emma? Pinagsasawam kit din ni Manong Alfred? Kasano? Kat ipilit na latta ti bagina kanyak. Idinto ta na ibagak lang arudan asaan kun nga ay ayatan. Ngam, kasaritam lata kumamot iti nasayaat. Saan kita kasjay a pinagsasawam? Pasensya kan, Marcy. Diyak lang amin kayat ti madagdagulit. Iso asapay la ko ma. Tamaawatan ni Alfred day taabanag. Nagsarita kami matan. Adamatan kan kuana, no di natulungan ti bagina ang makailiw-liwag. Anya? Isardang tamalangan a pagsaritaan day taabanag. Pasensya ka lang kuman, Emma. Masyanak lang amin ka ni Manong Alfred. Isuakas jay tinaybagak. Alang aron, lipatan tantikas jay naibagak. Makaamukan iti kayat mo nga aramidan. Saan mat nga iti kasta? Ngam tilaan kayat ko, sardangan nakkuman adagdagulitan ni Alfred. Awan matlat maganab na. Gaputa talaga adjakon kayat. Ala, saan ako na makibiyang? Saan aday to'y abanag? Ti saan tapag kinaawatan? At tuwin ti katay, Alfred. Agkapeta, sakbay ama pantaman makipraktis kadagiti kakadwata. Agyaman aktindo. Ket, anya nga ti planom? Apaman amalpas ti graduation tayo. Nalpas mo maten ti OG team. Isong awanan aramidan pay ditoy. Agpapirmakan tulangan iti clearance mo. Panagkunak. Agawid ak pailangan iti lugar mi, tindo. Ije pailangan ti pagsapulak iti trabaho. Agmasahayak lang ni Jay. Kaya't ko amalipatan ti nagbanagan ti ayan-ayat mi kini Emma. Addakan ka dayta. Ngamda kami kada Marcy. Emma, kan dagiti daduma pay agagayam tayo. Mapan kami mutan ije bagyo. Ije ngamin ti kayat mi pagsapulan iti trabaho. Anya ka di pala ang tiibagam kanyak, Alfred! Di ka nagungat, Emma. Saan ko nga ipilit ti bakikan ka? Imasidagakan ka. Gapota kayat ko ti agpakada. Sa anak kami na makasurot kada kayo di bagyo. Agsubliak pa ilang di lugar mi. Idayak nagtrabaho. Tabarang nalaklaka ang makalipatak. Adakan ka na ita. Sayang lang amin, Emma. Inayat kahit tinapod, no? Awanan mabalin ko. Gapota talaga anapo kawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Alang arot. Panawan kan dito eh.
Urayam dito'y dagiti kakadwa mga practice. Ket pasensyakan no nasinga ka. Masaya at mat na nagsubli ka pala dito'y dorm. At dala na lipatak, iso ang nagsubliak. Anong, apay nga da ka pailaan dito eh. Umay ka na. Mapantan ije conference room. Napanak itay ijay. Ngam nagsubliak dito'y. Kaputa jakon magustuhan tinangag ko apa nagsasaum ka ni Manong Alfred. Ha? Kaputa saan mo na kayat jay tao? Kunam matlano abuga mo, itay kasarsarita na ka? Awan matdakas nga imbagak kan ko na. Kasta ka kadi, ha? Kaslaawan anyaman na kan ka, tinagbanagan ti relasyon niyo kani Manong Alfred? Marcy, awan mabalin ko. No kasjay man tinagbanagan ti relasyon mi. Saan kan to nga tanga agbabawi? Gapo iti kastangay naramid mo? Awan to ti pagbabawiak, Marcy. Alang arudan. Ingkan alaan ti kunam nga alaam, ket mapantan. Urayan kan dito eh. Nagmayata talaga ti intermission dagiti kakadwa tayo nga ortho. Saan ka di, Marcy? Naglaing dangag kanta kan aggitara. Nalalaing matlaang ni Manong Alfred Isudan ti sumarunong agpraktis. Ay na Marcy, urayan niya pa iti ibagbagam. Sa anak ton amay ayo kan ni Alfred. Di mon ipilit kanyak day dya lalaki. Naglakamat gaya mo na nagbaliw ti riknam kan kwa na. Jakman matam mo. Iso din akong saludsudan. Gaputa jak matlaang masungbatan day ta. Umay kakitin. Datayon ti sumarunong agpraktis. Praktisan tayo matikantaan tayo inton bigan. Nalpasan ti graduation tayo, Alfred. Nag-aawi din dagiti daduma kakadwa tayo. Adu tayo pa matkid di anabati. Husto matkit di. Tapno adda pa'y gundaway tayo ang makapag-iistorya. Sakbay ngagsisina tayo. Unngag paisoan niya. Tani, agduduma a lugar ti papanan tayo. Da kami damar si kan Emma, ha? Mapan kami je bagyo. Idinto ta si ka, agsubli ka je lugar yo. Talaga kastatin do. Ket ikarkararag ko asapay la ko ma. Tama iliw-liwag mo matan tinapasamak iti relasyon yo kan Emma. Siga ka di dayta, Alfred, lakay. When Flora, umayak lagpakada. Sumre ka ko ni Diya pagpapayak a massage clinic. Sana bale? Adda ni nanang akat kadwam dito'y balay. Tumaramdag iti agas mo iti nga oras, ha? Pasensya ka na, Alfred. Di ka pulos matulungan nga trabaho. Nakapsutak ngamin. Di mo pa kadanagan day tabanag, bakat? Maawatak ti sitwasyon mo. Agpapigsa ka kit di. Di mo aramidan dagiti maiparit kan ka. Ipatpatig ka unay, Flora, bakat? Alfred, mariknak. Saan ako ngagbayag pa'y? Aurelia! Sa dino tayan mo? Apay ka di. Adak lang dito asidag mo. Unay kamatan, Marlon. Kanain lato nakasta ti aramid mo. Apay ka di mananaya. Anya ti parikot mo napinta sa bakat ko. Uray agpanata asa na makakita. Napintas kalatay ti panagkita. Sa anak ng agang-angaw, Marlon. Anya kamatan. Kanain latan anabartag ka tong galagawid ka. Nagapoy ti trabaho. Adong agpaiso ti birok mo. Ngam arak mo ti papanan na. Anya ko ma. Kwartang mo tigat-gatang ko. Naglaing kalaki din na sumao si ka Aurelia. Pampanunutat laang ti mabalin ang mapasamakan ka, lakay. Ang mga numakaala kay ti sakit mo, gapoy ti kastangar aramidam. Datan tumat laang ti nakakaasi, tagpada ta abulsag. Nadula amin dayta. Sa anak tungag sakit, gapot na pigsa ti bagik. Nawatam. Agyaman na kiti ano siyo. Ang mga asikaso kanyak.
nanang. Awan anyaman na anak ko. Asino kumangay ti mangtulong kada kayo iti anak ko ni Alfred no saan na siya. Kang runaan na napatag kayo kanya. Agyaman akmo iti Diyos. Gaputan na saya at kayo latta kanyak. Iti laksi iti kasasaat ko. Pasensya kayo lakuman anang. Di kay matulungan kadag iti trabaho dito'y balay. Mariknak ngamin. Ako markaro ti sakit ko. Basol ko matlaang daytoy, nanang. Gaputan na bayagan. Nga adama di amarikrik-nak. Ngamjak inkan kano. Kat no nasikot ko ma. Nalapit. Saan aking markaro? Wan ko mga rod, anak ko. Ang umanyang ay nga rod. Kat kastamot ten tinapasamak. Ang di ka mapukawan itinamnama. Agpaimbag ka kiti. Agpapigsa ka. Gaputa di mi kayat ang mapukaw ka. Ipatpatag da ka unay. Flora, balasang ko. Ngam, mariknak, nanang. Saan ako nagbayag? Kaslaor orayag laang ti aldaw nga ipapatay ko. Iti panagriknak, nanang. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka, Flora, bakit? Anya ti marikrik nam. Kasla, diyak makaangas. Tulungan ako, ma. Mabit lang. Ayabak ni nanang. Masapol ama ipan ka ija ospital. Itamat laeng. Ayan tayo pulutan ko akarn dito eh. Una yan ti kasta nga aramid mo, Marlon. Saan ka kadi ang masikuran iti kasta ajar mo? Agtal na ka man, Aurelia. Sa nabali. Diyak mo daw-dawatan kan katigat gatang ko ka na gito ya. Nalagi din. Agtugaw ka dito abay ko, taduwata nga ginom. Kalpasan na, maturog tanton ninton mabartik ta. O, di nagganas tikas jay baka eh. Nagalas at talaga ti aramid mo. Di nakiramraman iti kalukwam. Inakit din agmasahe. Tapno da pagbayad ta iti renta. Di mo pala pampanunutan na itabanag. Alagi din. Danggayan na ko nga ginom, tapno nagangganas. Diyak kayat. Aginom ka siksikano kayat mo. Ngamsapel ako ma. Tadi kan to agbabawi no bilang makaala ka iti sakit mo. Saan nagsakit ko naktumat. Alaki din. Umay ka nito abay ko, taginom tadwa. Kumustamat nga tayo ni Manong Alfred Tindo? Nabayagan day din na udi apa nagkakatwa tayo. Un nga rod. Ti damag ko katadan pamilya na. Ngamawan kano anak da. Gaputa di asawa na. Adda sakit na iti puso. Unay matantigas-gasat ni Manong Alfred no kasta. Sayang ngamin. Saan matan ni Manang Aurelia? Uno ni Emma tinakatuluyan na. Un nga rod. Ngam talaga siguro asan adagi di babae tinaikari apara kan kuana. Sa bagay matkit di Aldaw mat gaya man. Inta manganan di kantin. Amangan numaibusan ta kadagiti paborito ta si daan. Wanyag paiso. Sige, intan. Amangan no adunton dagiti umayag pamasahe. Kat saan tamanan ang makarwan. Nakaturog pa ti asawak, nanang. Nakakaasimit. Nagado nga instrumento ti nakakapit ken kuana. Wan, Alfred, anak ko. Maasya anak mo't kan kuana. Ipatpatag ko ti asawak, nanang. Numabalin. Diyak kaya ta mapukaw ko. Amok day ta, anak ko. Kat patib karam ti pakinakam mo. Uwan, nanang. Katagyaman na kada kayo. Takanayon dak apat patib karan. Aurelia, agring ka man. Pangasim, tulugan na. Anya ka din mapaspasamak kan kalakay. Masakit una yung tiyan ko.
Sadya akong may turan. Nasakit ti tiyan ko. Tulungan na. Ay, ati mapaspasamak ka. Apay nga agtirtiritir kay sakit ti tiyan mo. Nasakit ko na yung ti tiyan ko. Bakit? Sadya akong may turan ti sakit na. Anya ka diti mapaspasamak ka. Apay nga agtirtiritir kamutan iti sakit ti tiyan mo. Mabitlan, agpatulungan ka dagiti ka aruba. Taitaray da kay di ospital. Daras ng bakit. Talaga marikata ng una yan. Anya ti ko na ti Dr. Aurelia, bakit? Anya ka no ti sakit ko. Dayto yan ti pagbutbut nga ka mapasamak. Nakaalakan iti sakit mo, gapo iti nakaro apa nagbarbartag mo. Anya nga min ti sakit ko. Ibagam ko ma. Komplikasyon ti sakit mo, Marlon. Gapo iti napalalo apa naging inom mo iti arak. No, kasta. Ipatay ko na ito yan. Kasta ka na eh. Awan ka din tinamnamang aging bagak. Madandanaga nagparakan ka. Jacket ama pukaw ka. Gapo ta ipatpatag ka unay, Marlon. Basol ko, tikas tayo nagpanagak. Bakit? Ala, patib karem tirik nam. Noon yaman ti pagbalinak, awatem ko marsi pupuso. Di kagsaoy ti kasta. Jakayat ama pukaw ka. Idaw-dawat ko asapay kumatagbiag ka pa itinapaot. Agyaman na kiti panagayat mo, Aurelia. Kas nakon, patib karem tirik nam. Maawat ko noon yaman tiyagbalinag asat ko. Nakasaka na ako na mangisubli ti bulod ko abiyag iti na marswa. Pagbabahuyak, nang iti sinayang ko apanawan, gapulang iti panagbisbisyok. So nakasaga na ako namatay. Basol ko matlang na iti nagpanakak. No dimngag ka kumakanyak idi. Nalapit asaan ka nakaalay tinakaro sakit mo. Wala rod bakit? Agbabawi akman. Naladawan ti amin. Tanakarugaya man ti sakit ko. Aginanakan, Flora, bakit? Maturog kan. Agyanak lang dito yabay mo. Bantayan ka. Saan ka panawan? Agyamanag. Iti panagayat mo kanyak, Alfred. Mariknak, ti kinapatag ko kan ka. Ngam, pasensya kan. Ngamin, mariknak asaan akon nga agpayagpay. Panawan kayon ton kaninana. Pangasim, Flora. Di mo sawan ti kasta. Diyak kaya tamatay ka. Ipatpatag ka unay. Da kami kininanang. Mariknak, ti kinapatag ko kada kayo. Kat na mabalin. Di kay kaya tapanawan. Ngamnoan niya ti agbalin nagasat ko. Patibkaram ko ma ti pakinakam mo. Laglagi pa ma. Kanayon nga ipatpatag ka. Kan ayatan ka itinapod no. Ipatpatag ka matunay, Flora, bakit? Kadyak maklon, numapukaw ka itibiyag ko. Ala, mapankalatan iti trabaho man ako. Siya kunti makaammo amang bantay iti asawam. Agyaman ako na iti kinaanos yu kada kami nanang. Diyak lamon, nawan kayo amang tultulong kada kami nga agasawa. Awan anyaman na anak ko. Napatag ka kanyak. Kastamatan ti asawam. Kinapudno na, maasyanak unay kada kayo. Iso anak kasagana aklat ta at tumulong iti anyaman ang maitulong ko kada kayo. Agyaman ak, nanang. Sige nga rod, inakon. Masapol ngagtrabaho ak. Tapno at damay nayon iti busbusan ti asawak dito ospital.
Sige lang, anak ko. Siya kung ti makaam mo ditoy. Kat aganad ka akanayo. Wala nang. Kat, agyaman ak unay kada kayo. Ay, makabannog matag masahe. Kat talaga mat. Amin matkid di at trabaho, makabannog. Saan kit din? Uwan matkit di ah. Ah, un gayam. Nadamag mo ka din? Nga day di ospital ni Marlon? Uwan, imbaga kanyak ni Manang Aurelia. Maasyanak nga rod kan kwa na. Kanayon nga agsangit, gapo iti kasasad nila kay na. Komplikado ka nung aminan ti sakit na, sigun iti doktor. Narunot ti barana, gapo iti nalabas a panaginom na iti arak. Un nga rod. At damat lang basol ni Marlon. No apay ang nakaala iti sakit na. Dimot ngamin dimngag apolos. Napigsa nga agbartak kan agsigarilyo. Impagarup na siguro. Asaan ako maro ti kasasad na. Iso asika, ijamon ti bisyom. Gapot awan na sayat amaytad na iti biyag tayo. Alaha, unan. Angam ni, aldaw gaya man. Intakat manganin. Ang mga nuditan tumanan makapangan. No umay dagiti adong agpamasahe. Wana, sige nga rod. Umay kan. Mapantan mga dita kaaruba tayo a kantina. Aurelia, bakit? Balik na. Bakapsut ako na yan. Amok asahan ako ng payag. Anya ka di ti marikrik na mlakay. Ada ka di nasakit. Ayaban mi ti doktor. Amok asahan ako ng payag. Bakit? Kidawag apakawanan na ko ma. Ano tinagkurangakin ka? Di ka matagsawi ti kasta. Ipatpatag ka unay. Di na ko mapanawan. Kaya't kapay ang makadan na itinapaot. Pasensya kan bakit? Talaga marikatan ako na yan. Agsing-sing ba't ka kuma? Laglagi pa. Ay-ayatan ka unay. Sana, pangasin ta di nagpanawan, Marlon. Lumaban ka kuma. Agimbag ka pa, ilakay. Aurelia, adda kami ka ni Marcy. Makipagladingit kami, iti ipupusay ni Marlon. Wan Manang Aurelia. Makipag-break na kami. Ay, adoy. Awatam ti basit at tulong mi. Agyaman na kada kayo, Tindo. Marcy. Awan na ti asawa. Jakton makadan na iti uray ka ano man. Maawatan mi tirik nam Manang. Ngam patibkaram tirik nam. Masapul nga agbalin ka anatibkar. Nang runa iti daytoy agundaway. Nalabit. Agpatinggalangan dito iti biyag ni Marlon. Husto ni Marisa, Aurelia. Ngamadda kami lang dito'y amangan dingay kan ka. Agyaman na kunay kada kayo. Husto kayo. Ika gumakti mang lipat. Lupay na sakit kanyak na ito'y anapasama kiti asawa. Ika rigatak nga aklunan ti ami. Di kanton makita kan makaden na iti kaanuman. Marlon. Ay ayatan ka unay. Nasakit kanyak ti ipupusay mo. Ingkamot aginanan, Manang Aurelia. Manungal daw kan rabi ngawan inanam. Amangan kit din umakaala kay ti sakit mo. Di kagdanak, Marcy. Kabalak ti bagik. Katagyaman ak itikadam manan dito ay. Awan ang yaman na Manang. Aywan gayam. San ang makaumay dagiti daduma kakadwa tayo ita. Makumikom da iti trabaho. Inton bigat da kanumanan nga umay. Uwan, Marcy. Katagyaman na kiti kanayon akaaddayo nga umay mangan andingay kanyak. Awan ang yaman na Manang. Agpapagayam tayo. Katrumbang laang nga agtitinulong tayo, iti pakarigatan titunggal maysa.
Makipagrik na kami, Aurelia. Kaduak ti asawak, kandag iti anak mi. Adada ijerwar. At toy, awatom ti basit at tulong mi. Pasensya kan Ita kami lang ang nakaumay. Gaputa makumikom kami mo't ngamin iti trabaho. Agyaman na kada kayo. Gaputa ka na yun nga adda kayo ang mga andi ay kanyak. Nagsakit na ito ang napasabak iti asawak. Nga masapol nga aklunag ti kinapudno. Nga awanan ti asawak. Katyak ton makita iti kanuman. Maawatak tirik nam. Ang husto ka. Masapol nga aklunam ti kinapudno. Laglagi pam. Bulod ti tunggal tao ti biyag na iti na Marso. Kat anyaman nga oras, mabalin nga ipulang tayo dayta abiyag, Aurelia. Alfred, intugot mo ka ti gitaram. Uwan, Flora, bakit? Inbaga ngamin ni Nanang, ngayon bilin mo nga itugot ko ti gitara. Mabalin ka diya kantaam. Tay paborito ka kanta. Kaya't ko amangag. Uwan, Flora. Mabit lang nga rod. Isaganak ti gitara, takantak ti paborito makanta. Kaya't ko day jaya kanta. Balunag iti ipupusay ko. Flora, asawa. Ni, apay ngagsangit ka. Agkanta ka ko na. Saan ka ngagsangit? Amo ka marigrigatan ka unayan. Amang ibibtor iti sakit mo. Di kagsangit, Alfred. No anyaman ti kasat ko. Aklunam ko as ipupuso. Ipatpatag kan ay ayatan ka unay, Alfred. Umaikan man ang Aurelia. Agawid tayon. Datayo lang na talutin na bati dito'y Campo Santo. Pangaasiyo ko, Marcy. Tindo. Kaduandak pa'y laang dito'y. Kaya't ko pa'y nga ipapasti mang bantay iti tanam ni Marlon nga asawag. Nagsakit na ito yung nagtungpalan ti biyag na. Ala, bayan tapay lang ni Aurelia, Marcy. Kaduan tapay dito'y. Bayan ta nga ipapas na tila dingit na. Sige nga Rod. Kaasimat ni Manang Aurelia. Sige nga Rod, Manang. Ibagam tulatan kada kami no kayat munti agawid. Agyaman na kada kayo. Agyaman na. Gaputan inak pinampanawan. Naiturugan ni Manang Aurelia. Agawid kalatan tindo. Bantayak pa'y ni Manang Aurelia. Kaasimat. Unag paiso. Naiturog na. Gapu iti banog kan puyat na. Sige nga Rod. Bantayan pa'y lang ni Aurelia. Kaasimat. O sige agawid akon. Ta sigurado. Urayin na kon ti asawak. Sige lang tindo. Siya kung timakaam mo dito'y. Saan arumbangag may sa ita ni Manang Aurelia. Gaputa ang mga noan niya pa'y timapanunot na nga aramidan. Pasensyakan Manang Aurelia. Nakibiyangaklatan ka dagiti gamit mo dito'y. Adto'y, mangan ka. Inlutuan ka iti kaldo. Agsabaw ka. Tapno mabang-aran ti riknam. Masapul ang mapudutan ti rusok mo. Apay abinantayan nak Marcy. Nakababain pa'y ket din. Nagawid kalat na kuman. Amok anabanog ka napuyatan kamat. Ragsak ko ti tumulong kan ka, Manang. Alakit din, mangan kan. Inton bigat latan ti panagawid ko. Kaduaan ka pa'y dito'y itaarabi Sana bale, nagpakadaak iti asawak. Agyaman ak Marcy. Agyaman ak iti kaadayo agagayim ko ang mga andingay kanyak. Awan anyaman na Manang. Alakit din, mangan kan. Agbaawan dagiti makan anak kadasar.
Sige, agiddantan amangan. Kaya't kung aglang lang ta ita amangan, Marcy. Apay akas lang madandanagan kayo nga imay ng sabat kanyak, nanang. Ay, kuwang amin anak ko. Di ka kumamakmakla at iti ibagak. Patib karum kumatirik nam, Alfred, anak ko. Ha? Anya ti kayo to asawan, nanang. Pangasiw tayo bagayo kuman. Anya tinapasama kini Flora. Apay akas lang madandanagan kayo nga imay ng sabat kanyak, nanang. Ay, kuwang amin anak ko. Di ka kumamakmakla at iti ibagak. Patib karum kumatirik nam, Alfred, anak ko. Anya ti kayo to asawan, nanang. Ibagayo kuman. Anya tinapasama kini Flora. Agsao kayo kuma. Pangasim, tagbalin ka anatib karita agundaway, anak ko. Awanan ti asawam. Anya? Natayan ti asawam. Saanan a kinabailan pa'y tibagina. Saan? Sana pudnuan na tayo ti asawak, nanang. Saan? Ingkamatagin na nananak ko. Awan pa'y apulos turog mo, sipod na lamayan ti asawam. Bay-bay, andak lata, nanang. Kaya't ko ngay papas ti mang bantay ti bangkay ti asawak. Ngamin, jakton makadway ti kaano man. Nasakit na ito yung nagtumpalan. Ti amin, nanang. Kasladyak maglon. Maawatak direk nam, anak ko. Nga masapul nga aklunan tayo ti kinapudno. Amo, naragsak apimusay ti asawa. Ngamin, narik na tinalaos a panagayat kan pamatag mo kan kuana. Nanang. Nasaysaya atin ti kastoy anapasamak. Ngam ti agrigrigat laeng ni Flora amang iptur iti sakit amarikrik nana. Nasakit na unay para kanyak na ito eh. Nanang. Manang Aurelia, kalkalpas mo lang ang nagmasahe. Ngam nakaul-ulimag ka manan. Madlaw amalmalday ka manan. Malagip ko lat amin day di asawak ading ko. Nagrigat ko ang mailiwliwag ti amin. Maawatan ka manang. Talagamat ngamin anarigat ti manglipat. Kan makailiwliwag. Nga masapul at tulungam ti bagim. Sikamat lang ti marigatan. No kanayon ka nga agpampanunot kan malmalday. Patsyek, naragsakan ni Marlon ita iti ayan na. Awanan sakit amarikrik na na ijay. Husto ka, Marcy. Kat agyaman na. Gapot adda kayo agagayem ko ang mga andingay kanyak ita. Daytoyen ti maudi apan nakalamay ti asawam, Alfred, anak ko. Uwan, nanang. Narigat ko ang malipatan ti asawak. Gapo te patpatig ko unay. Diyaka mo no kasanon ti biyag ko. Kalpasan ti tabon ni Flora. Masapul nga awatem tinagtungpalan ti asawam, anak ko. Nalabit ngagpatinggalaangan dito'y ti biyag na. Masapul atulungam ti bagim. Ikarkarigatam nga iliwliwag tinapasamak nga uray narigat. Agyaman na kada kayo, nanang. Uway na. Ikagumahak ti agbalin na natibkar. Kat agyaman na kada kayo pamilyak. Didak pinanawan. Iti da ito'y narigat at sitwasyon ti biyak ko. Gapot ta ipatpatag da kaunay, anak ko. Adda kami akan ayon dito'y para kan ka. Yapay lang ter aramidem dito, Aurelia. Addan ije swimming pool dagiti kakadwata. Aglalangoy dan. Madlaw ang nakaragragsak da nga imay titoy.
Madamdama akto na mapanijay. Dito yak pailaan. Mapankalatan. Di nakpakadanagan. Sumaruno akto matlaan. Maawatak tirik nam. Ngam imay tayo dito, itapno agliwliwa. Isong umay kakit din. Danunan tayo jay dagiti kakadwata. Ag-relax kakit di. Di ka una agpampanunot. Alaman laangan. Sige, mapantanga rodon iti andag iti kakadwata. Tapno awan mo ti maibagbagayo kanyak. Day taman ti kunak. Alang rod intan. Intakid di aglangoy. Ipakita man ti kinalaing mga aglangoy kadagiti kakadwata. Naglaing kagayam nga aglangoy manang Aurelia. Nalalaing ka pa'y gayam nga miti siyak. Saan mat? Nalaing taadwa. Nagmayat gayam dito'y pool. Makaparelax. Wen manang. Iso nga inawis ka dito eh. Gaputaan mo mi nga enjoy ka. Agyaman ang kada kayo kanitindo. Nagsayaat kayo kanya. Didak pinaybay anapulos. Awan anyaman na manang. Napatag ka kada kami. Gaputag papagayam tayo. Kanayon anam na maamti tulong mi. Basta kabailan mi. Mala, ituloy ta nga raw doon taglangoy. Ag-enjoy takit di. Inton bigat, agtrabaho tayo manan. Oh my God, Alfred, anak ko. Agawitan. Doat alaangan anabati dito'y kampusan to. Umuna kayo latan, nanang. Kaya't ko pa ngay papas abantayan ti tanam ti asawak. Jatun makaden na ni Flora iti orekano man. No kasta, dito'y tapailang arod. Di ka kayat apanawan. Ibagam tulata no kayat mo ti agawid. Kaduan ka pa yan ako. Agyaman nakitipan nakawat yun, nanang. Madamdama tayo pa'y nga gawid. Gapot na kayat ko pa'y ti agtalinad dito'y. O sige nga rod. Ibagam tulatan no kayat mo ti agawid. Basta saan ta nga agpakarabi amangan no agtudo inton madamdama. Adda ka pa'y lagayam dito'y salas, Alfred, anak ko. Saan ka kadipay ang makaturog? Saan pa'y nanang? Dito yak pa'y lang. Kaya't ko pa'y tiyak panunot. Ay, naliday ka manen. Apay aya. Malaglagip ko ni Flora. Malidayanak. Gaputasan tayo na makadwa. Nagrigat ko ngay liwliwag ti amin, nanang. Maawatan ka, anak ko. Amok anarigat ti pagdaldalanam. Nga masapul asursurwem alipatan ti amin. Awaten tayon nga awanan day di Flora nga asawam. Sangwem ti agdamakan masakbayan, anak ko. Ala, ikarigatak ti mga lipat, nanang. Ket namnamak ti tulong yon. Wen, anak ko. Kanayo nakngad na dito'y para ken ka. Anya ka diti ko nam nga ibagam kanyak manang Aurelia. Agpakadwa ako makan ka no mabalin, Marcy. Kaya't ko ngamin ti mapan agbakasyon iti lugar mi. Ay katuan na manang. Day talagayam. Ala, ibagam no kaano ti planom apan nagbakasyon. Tapno may pakadak ken ni boss. Sige. Ibagak to kan kano kaano tama pan. Kat agyaman nakitipan ang kuyog munto kanyak. Awan anyaman na manang. Maragsakan akpay kit di Gaputa makapasyarak man ni jay lugar yo. O ala, mapantanga ruden. Adda nagururay a kliyenteta. Sige nga rod. Hamano sa pulan datan, no dita pa'y lamapan adagos iti massage room. Pugno ka di tinasaw kanyak ni Marcy, Aurelia. Agbakasyon ka kanu jay lugar yo. Wentindo, kaya't kumuta sa rongkaran dagiti kamang ti pamilya ki Jay. Kuyoganak ni Marcy. Kaya't mo ka diti sumurot kada kami. Ha? Makalawas tayo laang matijay no bilang. Alan, sumurot kan. Tapno ada kadwami ka ni Marcy. O sige nga rod. Ibagayon tulat tano kaano tayo amapan. Tapno makapagsagana akmat.
Oh, at iti kape man ako. Agkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta dito'y paraangan. Agyaman ak, nanang. Ita, anya ti kunam nga ibagam kanyak. Kaya't ko kumatiag pakada-kada kayo. Kaya't sapay la kumatapalubusan dak. Ha? Anya ti kayat mo asawan iti daita anak ko. Umadayo ka, kasta ka di. Wan, nanang. Kaya't ko tiag trabaho di Bagyo. Barang inino ta makalipatak. No madayo ak pailang dito'y lugar tayo. At daken ka daita anak ko. Palubusan ka. No dayta tinamnamaem apag saya atam. Basta agan anad ka kumaakanayon. Wan, nanang. Di kayag tanag. Agan nadak para kada kayo. Kaya't agyaman ak tapalubusan dak. Amapan iti sabali a lugar. Nakaimpaki kamot gaya mo, anak ko. Talaga amapan kan ijay bagyo inton bikat. Wan, nanang. Insagana kong dagiti gargaret ko. Nanang, da kayo kit iti agan anad dito, ya? Agmay may sakayon ton dito'y balay. Di nakpakadanagan, anak. Kabailagtag may maysa. Sika ati kanayon nga agan anad. At dadag iti sigod agagayem ko. Amabalin nga umasit ka kidjay. Nasaya at unay no kasta, anak ko. Ti Diyos timang tarabay akanayon ken ka, anak ko. Agyaman ak, nanang. Di kayag tanag. Binulan to ti panagawid ko dito'y. Talaga nagmayat ti agpasyar dito lugar yu Aurelia. Presko ti angin. Kan maysa, nasisingpot dagiti tattao dito Wen nairuam da ngamin kanyak. Nalagantiriknak dito manang Aurelia. Kasla maikat amin na parikot ko no dak dito Kasta ka di. Mala, agin na tayo nga rodan. Ituloy tayo manan ti agpasyar inton bigat. Adupay ti saan tayo anadanon. Kaya tagyaman nak, tamagustuhan nyo dito'y lugar mi. Talaga ngamin amayat, mana. O sige nga, Rodan. Intayon maturog. Tapno masapa tayo amapan agsursur inton bigat. Wala, sana bale. Tagbayag tayo matbasit dito Nagpakadak mat kadi ti asawak. Uray siyak mat Nagpakadak mat. Iso nga uray agbayag tayo dito kat awan parikon. Ala nga, Rodan. Intay maturugan. Nakasagaan na ka din, Alfred. Itulod kan ijay terminal tibus nga agpabagyo. Wan, nanang. Da kayo langan ti urayak. Kasta ka di, malangarod, umay ka nanak ko. Mapantan aglugan iti tricycle amapan ijay sentro. Sige, nanang. Mapantayo nga roden. Tapno sa anak amala daw iti biyahe. Kaya't kuunayin ti makasangpet iti bagyo. Alangarudan ako, umaykan. Mapantan aglugan iti tricycle amapan iti sentro. Sige, nanang. Mapantayo nga roden. Tapno sa anak amala daw iti biyahe. Kaya't kuunayin ti makasangpet iti bagyo. Alawhen, anak ko. Bagkatam nga roden aday tabag mo, tapno makapantahan. Mabang aranak pa'y amakangag ka dagiti uni dagiti tumatayab. Talaga nag-enjoyak dito'y lugar yung manang Aurelia. Nagadu dagiti napipintas abuya dito'y. Nupay saan ko amakita. Nagagat matikabsat mo amang iladladawan. Kasla makitkitak matan. Agyaman no magustuhan nyo dito'y lugar mi. Talaga akasta. Saan tayo kat nga roda makita. Ngam, naruam ti kabsat ko kanyak. Iso nga amuna ti ar-aramidan na. Gusto ni Marcy, Aurelia. Talaga nag-enjoy kami dito Agyaman kami iti panangawis mo kada kami nga umay agbakasyon dito lugar yu Sayang. Diyak kumapay kayat tagsubli jay bagyo. Ngam, adamat ngamin trabaho tayo. Wan nga rod. Nagmayat ngamin tagpasya-pasyar dito lugar yu. Husto kayo. Nga masapol nga agsubli tayo. Tanalpasan ti aldaw ti lift tayo. Katagyaman na kada kayo, ha?
Kada kayo latanangan andingay kanya. Gayem da ka, Manang Aurelia. Kat nakasagana kami amang andingay kan ka, iti tiyempo tila dingit iti biyag. Urayak pa'y amak kapanaw to'y po sa pagluganam sa akto matagawid anak ko. Agan anat ka akanayon Di mo baybay antipakim. Ay, maikawa itatao madayo ka. Di kagdanagnanan. Kanayon nga ganan. Kanayon tumati pa nagbakasyon ko dito Kaya't ko lang ti umadayo. Kabarang makailiw-liwag ak adagos. Gapoy ti pupusay ti asawa. Maawatan ka anak ko. Kat sapay la ko mga rod tamalipat ang betul tinatayin nga asawa mo. Narigat ngamin no iso ti kanayon na pampanunutom. Tulungam ti bagim amang lipat. Husto kayo, nana. Masapul at tulungak ti bagik. Tapno makalipat akan. Kaya't agyaman ak iti kanayon na panang palpalagipyo kanyak. Awan anyaman na anak ko. Siyak ti inam. Isungar aramidat ti kastoy. Tadyak kayat amakit kita nga agladladingit ka. Siging arutan. Tani agrubwatan to'y pagluganam. Ina ko na. Laglagi pong kumaakanayon dagiti balakad ko kan ka, anak ko. Jak pulos ni namnama. Nga iti panagalis-alis ko iti massage clinic ang nagtrabahuan. Kat masarakan ka dito Aurelia. Jak mo't pinanunot nga iti manon a dekada na palabas kat agsarat tapay Alfred. Nagsabat mo't laang ti dalang ta. Ado dagiti napaspasama kiti biyag ta. Nga magyamanak. Gaputa dimteng latta da ito apanawan. Pinagsarak na tati gundaway. Husto ka, Alfred. Katnupay ado dagiti saan anasaya at anapasaran ta. Nalasatan ta amin babaan iti tulong ti Apo. Wen, Aurelia. Kat nalabit nga itamot ti panawan. Tapno ituloy ta. Tinatunday nga ayan-ayan ta. Ha? Adda pala iti panunot mo day taabanag, Alfred? Una. Gaputa da kalatta dito'y pusok. Ay-ayatan kalatta. Kat no manugot ka, ituloy ta ti ayan-ayat ta. Uray bakat kan lakaytan. Anyati ko na, pare Alfred. Nagdaton ka kani Aurelia. Wen, tindo. Kat sapay la ko tay kanak manan iti gundaway nga gayat kan ko na. Ngam bakit kan lakay kayon? Awan kanyak day ta, tindo. Basta marikriknak, ay ayatek pa lang ni Aurelia. Nagsubli day di sigo da panagayat ko ken ko na. Ay kahit alang nga rod Sikati makam mo, pare Alfred. Sapay la ko mga rod, taaklunan na kamanan ni Aurelia. Nakaragrag sa kakunay. Gaputa inaklon mo manan ti panagayat ko, Aurelia. Gaputa talaga asikati agtagikwa iti panagayat ko. Ay ayatan ka unay, Alfred. Ay ayaten ka matunay, Aurelia. Kat kayat ko, agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Adalatakan ka dayta. Sumurutak iti anyaman a pagayatam. Nakasagana ak a makikalaysakan ka. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ay na, maragsakan ak para kada kayo adwa ken ni Manong Alfred, Manang Aurelia. Talaga da kayo tinay kari para iti tunggal may sa Manang. Agasam ngay, manon adikada tinapalabas. Ngam, da kayo latta ti agkatuluyan. Wen nga rod, Marcy. Kasadyak pa dyan. Ngam, pudno a mapaspasamak. Jak pulos ni namnama nga agsarak kami pa kalpasan tinaunday a panawen. Maragsakan ako unay. Awan gayam di yuliplipatan ti umay into nagkalaysa kami. Ay katuan amanang, umay kami to asa nga pamilya. Basta ibagam to kanyak no kaano ti kalay sayo kani Manong Alfred.
Dito itapay lasangwanan ti massage clinic, Tindo. Nagdagaang di taunag. Nang runa kat kalkalpasta nagmasahe. Una, agkap-kape aklat ta, nga oray nagdagaang. Sika talaga, Tindo. Managkape kalata. Una, saan ang nagbaliw day ta? Ang baliwan taman ti saritaan, pare. Sino ti mangipagharop? Da kayo matlagayam ka ni Aurelia ti agkatuluyan. Nga oray, naging nadayo kayo iti manuad dekada. Wanherod, Tindo. Jak mat impagarop, nga agsarak pa iti dalan mi. Kalpasan ti naunday apanawan. Nga magyamanak iti Diyos, gaputa impalubos na. Nga agsabat manen ti dalan mi kini Aurelia. Oray da kami agagayem yo. Maragsakan kami para kada kayo. Katsapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami kada kayo. Kaya't husto ka. Sapay kuma, tamataginayon ti talinaay ti panagden nami kina Aurelia, kas agasawa. Aurelia, agabay taman ngagkapi dito'y salas ti boarding house ta. Wen Alfred, mala agtugaw kalata dito'y abay ko. Amom, nakaragrag sa kakunay. Gaputa umadanin ti kalay sata. Oray syakmat, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Kat makunak a destiny daytoy nga ayan-ayat ta. Gaputa uray naglabas dagiti dekada datalata. Kat sapay la kuma, taditan ton agin na dayupay, Alfred. Sangwentan ti agdamaken masakbayan para kadata. Jakon ipalubos nga umadayo kapay kanyak. Nagmayat matan ti love story da Alfred kan Aurelia? Saan ka di? Kalpasan tinabayag a panawan. Iso damat lagayam ti agkalaysa. Makuna a destiny dayjay nga ayan-ayat da. Ngamin, nagsabat la ti dalan da. Itilaksid dagiti adu apan nubuok ang nagdaldalanan da. Wen nga rod, kat maragsakan para kadakwada. Ay, kasta akmat. Kat sapay la kuma, tasaan dan nga agin na dayupay. Bakit kan lakaydan akas kada tayo? Nalabit, saan maten nga ipalubos ti Diyos nga agin na dayuda? Tapno na namon damutin at iragsak kan samit ti ayan-ayat da nga kadwa. Alang nga rod, intayo gumatang iti isagot tayo kadakwada. Nakababain mo't no dumaray tayo nga awan imot tayo. Wen nga agpayso, mapantayo itan. Agpakuyog tayo iti maysa nga anak ko. Nasayaat nga rod, no adda ti anak mo, Marcy. Intayo, sakmay nga umay manan dagiti agpamasahe. Saan tayon tumanan na makarwar? Into no may alawas ang tikalay sayo kanimanong Alfred manang Aurelia. Kablawan kayo. Talaga amatong palmatlaangan tinabayagan nga rapaap mo. Tiyang kita kayo manan kanimanong Alfred. Kan saan lang nga dayta? Naituloy pa'y tinatunday nga yan ayat yo. Natong palmatlaang ang tinabayagan nga arapaap ko. Kat sobra-sobra pa'y. Naituloy tinaputad nga ayan ayat mi. Madlawa nakaragragsak ka manang. Kat maragsakan akmat para ken ka. Gaputan nasukatan dagidiliday anapadasam. Idi pimusay day di Marlon nga asawam. Uwan nga rod. Nakarumot aliday tinagdalanak. Kat agyaman na kada kayo agagayam ko. Tadidak ininggaan nga inandingay. Aging gaan na kailiw-liwa ka. Gaputag papagayam tayo manang. Natural laang nga aramiden mitikas jay. Namnamain kayon to amin inton kasarbikan ni Alfred. Di kay tumaaw-awan, wen? Namnamaam day tamanang. Adda kamin to amin inton aldaw ti kalay sayo kanimanong Alfred. Mayat ito'y sirop ti salang na ayan ta Alfred.
Aguuni dagiti tumatayab. Awan nga rod. Amom, nakaragragsakak. Gaputa talulagin nga aldaw ti palabsen. Makuna nga agasawa tanton. Uray siyak Alfred. Nasukatan iti aglaplapusanan aragsak. Tinariknak idi aladingit. Gapu iti nasapa nga ipupusay ti asawak. Kastak, met. Nasapa met apimusay da di asawak. Gapu iti sakit. Katkasken ka, nagladingit akmat iti hosto. Ngamitan, nasukatanan iti ragsak. Dagidi aladingit. Mamati ak ano bilang adantuman dagiti pagdalanan tapan nubok iti biyag. Kabailang tan asarangtan. Babaan matlaang iti tulong ti Diyos. Kablawan kayo adwa, pare Alfred, Aurelia. Nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami, pari Tendo. Agyaman kami dindo. Agyaman kami iti dadarayo amin. Sayang, awanin lay dinanang. May matangan na kumamat tinalaw sa ragsak mi ita. Sana bale. Amok amakit kita na lata dagiti mapaspasamak ka. Auray awanen. Kablawang kayo, Manang Aurelia, Manong Alfred. Kamaudyanan na, nalpas matlaangan, ti kasaryo. Agyaman kami, Marcy. Mala, ituloy tayo ti agraragsak. Kaputa ato dagiti na isagana amakan. Alang nga Ruden, mangan tayon. Itay pa'y lang ang marikrik nagtipisin ko. Napanuga kita nga aldaw, Aurelia, bakit? Ngam nakaragragsakak. Kaputan alpasan ti kalay sata. Uray na bannog ta, nalaos mo ti kinaragsak ta ita. Ket ulitak manen ti agkarikan ka. Ipatag ka iti unos tinabatbati pa'y nga aldaw ko dito'y lubong. I love you, bakit? Uray sakmat Alfred. Agkari akmat. Si kalaang ti ayatan kan ipatag ko. I love you, Alfred.